بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد دعوتك إن بكم جرتن هندتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجنتان نتي هرّا إرتي والجنّة كبتما حالا يرو إرتي مريتو كتوكو غوني ركولي يرو هم مادة ديما جرانو أجيتشا بفا داداتيني لمي كينيا كيسوما مسلموتا رتي تيفتي بكا داداتي فما جرو إرتي ركون كن كالتيدان إما إسلاما وانتي في منامري كينيا إلى الله تجتشوداني ركو كدا فروق أبنا وانجدو مريغوني marii kanarraa ka'uudhaan tarkaan fi tokko waan fudhanne qabna isa kana jalqaba akka seensaatti haasaa baniinsaa kan nuuf godhanu pirezidaantii mana marii keenya Sheikh Jamal Musa Jilota inshallah ምናልባት ዛሬ እዚህ ጋር የተሰበሰብነው በሙስሊም ወገኖቻችን ላይ በተለያየ ቦታ እየደረሰ ያለውን ችግር አስመልክቶ ሰፊ ሹራ ስናደርግ ነበር ሁላችሁም እንደምታውቁ ሰሞኑን በተለያየ ቦታ በተለይ በምዕራብ ወለጋ ላይ ሌላም ጊዜ በአማራ ክልልም በአፋርም በጋምቤላ ሙስሊሞች ላይ የተለያየ ችግር ሲደርስ ነበርና ሌሎችም ዜጎቻችንም ላይ ሲደርስ ነበር በእስልምና የሰው ልጅ ነፍስ የተከበረ ነው እንዳለ እንደዛም ሆኖ ግን ቀጥታ እንደ ኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሚመለከተን የሙስሊሞችን ችግር የመፍታት ግዴታ ስላለብን በዛ ጉዳይ ላይ ሹራ ያደረግን ነበር በሹራውም አንዳንድ የደረስንበት ውሳኔዎች አሉና እሱን ወደ ኋላ የሚገልጽ ይሆናል የመክፈቻ ንግግር የሚያደርጉልን የምክር ቤታችን ፕሬዝዳንት ሆኑ ሼክ ጀማል ሙሳ ጅሎ የመክፈቻ ንግግር ያደርጉልናል ቀጥታ እሳቸውን ይጋብዛለሁ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبلين كين يوم متى مسلمة أكمسن ورين أسجرتن كم بكفاجو جرتن كان تي في أداتي نجاك أستن ولك بمني تيسون أمانو تتاجرتون تيسو هاليرو ركنا وماتي وبليون كين يخنانو أداتا keessattu naannoo wallaggaas ta'e affaar ta'e naannoo amaaraa keessa ta'e dhumaatii garmalee lubbuun namaa dhumaa jirtu kana gadda guddaa nutti dhagayamerraa walitti qabamnee koreen hujiraawachiiftuun mana marii muslimtoota naannoo oromiyaa dhimmi kun dhimma cal'isanii laalan osoo hin tahin balaaleeffachuu qabna jennee jum'aa dabre balaaleeffannee jum'aa dabre akka salaanni janazaa salaanni ghaib ummata saniif salaatamu goonee masjida hedduu keessatti salaanni janazaa ghaib salaatamee fi jira bolawwan keenya dhimmi rakkoo ammaan tanaa dhimma cimaa waan ta'eef majlisni mana marii muslimtoota naannoo oromiyaa namoota beekamoo manguddoo gurguddoo hayyoota mootummaa biratti dhagayama qaban walitti qabuudhaan har'a mari'achiifnee koreen kun koree manguddoo oromiyaa qofa osoo hin tahin hunda hammataa kan ta'e abbootii qabeenyaa keessa jira ulamaa keessa jira manguddoo biyyaa keessa jira mari'achiifnee nuti majlisni mana marii muslimtoota naannoo oromiyaa ka'umsa haa taanu malee manguddoon kun manguddoo biyyoolessaa rakkoo ummata Itoophiyaadha rakkuma dhumaatii namaa bakka adda addaatti namni dhumu kana mootummaa wajji mari'atanii mootummaa cinaa dhaabbatanii furmaata waaraa ta'e akka argamsiisaniif namoota dhumesaniif haqa isaanii adliidhaan akka mul'isan warra lubbuun jiraniif gargaarsa barbaachisaa ta'e warra madaa'ee mana hakimaa keessa jiru dawaa waan isaaniif yaalii isaaniif ta'u gahaa akka isaaniif argamsiisaniif kan walitti qabnee mari'achiifnee tahaa jecha kanaaf jecha manguddoonni as jiran kun mana marii muslimtoota naannoo oromiyaatiin guduunfaa yookaan jalqaba haa ta'u malee manguddoota rakkoo biyya Itoophiyaa ni kan jenneetti amannu waan ta'eef kanaaf bakka jirtanii du'aa'iidhaan akka isaan bira nuuf dhaabbattan rakkoo ummata muslimaa bakka adda addaatti furmaatanii kan jennee waan amanneef asumaan manguddoon teenya kan asitti nuuf argaman yaamina mana marii muslimtoota kanaaf nuuf argaman ulfaadhaa kabajamaa wayyoomaa baga nagaan dhuftanii waan irra mari'attan ammaan booda isiniitu beekaa isin cina jirraa janna majlisni keenya kanaafu inshallah asumarrattiin dhaabaa waan amma jee kana
gabaabinaan obboleessi keenya walii qabaan boordii mana marii muslimtoota naannoo Oromiyaa obboleessi keenya Ustaaz Gaaliin Amaariffattis deebisee ibsa barbaachisaa irran marihannee dhufne isiniif ibsaa jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. ያው የሚያነብላችሁ ማብራሪያ ምናልባት ኡስታዝ ፕሬዝዳንታችን በኦሮሚያ ካብራሩት ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ያንን በአማርኛ ላንብብላችሁ። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አጭር ማብራሪያ ይላል ርዕሱ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች አሰቃቂ ግድያዎች መፈጸማቸው ይታወቃል። ከነዚህም ውስጥ በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በአፋር፣ በጋምቤላና በቤኒሻንጉል የተከሰቱትን መጥቀስ ይቻላል። አብዛኛው ግድያ በሙስሊሞች ላይ ያነጣጠረ ነበር። እንደ እስልምና የሰው ልጅ ህይወት ሁሉ የተከበረ ሲሆን እኛ ግን እንደ ምክር ቤታችን የሙስሊሞችን ችግር ተከታትሎ የመፍታት ግዴታ አለብን። ስለዚህም በቅርቡ በምዕራብ ወለጋ ቶሌ ወረዳ በወሎ ሙስሊሞች ላይ የተፈጸመውን የጅምላ ግድያ ተከታትለን አሰቃቂ ግድያ መሆኑን ደርሰንበታል። መሰል ድርጊቶች በተለያዩ የወለጋ ዞኖች በመደጋገም ብዙ ሙስሊሞችን ለስደትና ለችግር ዳርገዋል። ክፉኛ የተጎዱት የወሎ ሙስሊሞችና ከሶማሊያ የተፈናቀሉት የሐረር ሙስሊሞች ነበሩ። በምዕራብ ወለጋ በቶሌ ወረዳ የተፈጸመውን ግድያ የኦሮሚያ መጅሊስ በተደጋጋሚ ሲያወግዝ ቆይቷል። በተጨማሪም ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። አብዛኞቹ የደረሱን መረጃዎች እርስ በርሳቸው የሚጋጩ ሲሆኑ የሚከተሉትን ግን ለማረጋገጥ ችለናል። አንደኛ፣ ሃይማኖትን ትኩረት በማድረግ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በመስጂድ በቤታቸውና በስራ ቦታ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን አረጋግጠናል። ስለዚህም ሰላተል ጋይብ ባለፈው ጁማ እንዲሰገድ ተደርጓል። ለዚህም የዞኑ መጅሊስ ጥልቅ የሆነ ሚና ተጫውቷል። ሁለተኛ፣ አስቸኳይ ሕክምና የሚያስፈልጋቸው የተጎዱ ሰዎች እንዳሉም ታውቋል። ሶስተኛ፣ ከፍተኛ መጠን ያለው ንብረት ወድሟል፣ ተዘርፏል። አራተኛ፣ እስካሁን የት እንዳሉ ያልታወቁ የጠፉ ሰዎችም እንዳሉ ተረጋግጧል። አምስተኛ፣ የተወሰኑ ሙስሊሞች ተፈናቅሎ ሌላ ቦታ እንደተጠለሉና ሌሎች ደግሞ እዛው ችግሩ የተፈጠረበት ቦታ እየተሰቃዩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ችለናል። እንግዲህ ይህንን ችግር በጥልቀት አጣርቶ በህይወት ለተረፉት የመፍትሄ አቅጣጫ የሚያስቀምጥና ለሞቱት ፍትህን የሚፈልግ ኮሚቴ ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ኮሚቴ በኦሮሚያ መጅሊስ ተነሳሽነት ቢቋቋምም በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሰራ ይሆናል። በተለይም በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት ከተለያዩ የፌደራልና የክልል መንግስት አካላት ጋር አብሮ የሚሰራ ይሆናል። የኮሚቴው ስራ ባጭሩ ለተጎዱ ህክምናና ድጋፍ ማድረግ፣ ችግሩን በጥልቀት መርምሮ ለሞቱት ፍትህ እንዲያገኙ ማድረግ፣ ሶስተኛ ክስተቱ ወደፊት እንዳይደጋገም መስራት ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህንን አውቆ ከኮሚቴው ጋር በመቆም ለተቸገሩ ወገኖቻችን እንዲደርሱ ጥሪያችንን እያቀረብን በየደረጃው ያላችሁ የመንግስት አካላትም ይህንን ጉዳይ አውቃችሁ የሚጠበቅባችሁን ግዴታ እንድትወጡና ትብብር እንድታደርጉላቸው በአክብሮት እንጠይቃለን። የሚታያችሁ ይህ ሁሉ የኮሚቴው አባል ነው። ጨርሻለሁ። ከሰላምታ ጋር ይላል። አላሁ አክበር። ፕሮግራማችን ባጭሩ ይሄ ነው። የኮሚቴ እዚህ ጋር ያሉ ሁሉም የኮሚቴ አባል ነው። 13 አካባቢ የሚሆን የኮሚቴ አባል ነው ያቋቋም ነው። ምናልባት እነሱ የራሳቸውን ስትራቴጂ ይነድፋሉ። ካሁን በኋላ ቅደም ተከተሉን ጠብቆ ምን መቅደም አለበት ከዛ በኋላ ምን ይቀጥላል የሚሉን በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢንሻአላህ መግለጫ ይሰጣሉ። እስከ ተቻለን ጊዜ ድረስ በአጭር ጊዜ ለወገኖቻችን ይደርሳሉ የሚል ተስፋ ነው ያለን። ለዚህ ነው ይሄንን አማና የሰጠናቸው። ያአልን የምንለው በኢትዮጵያ ደረጃ ሙስሊሞችን ወክሎ ለተለያየ ጊዜ ብዙ ችግሮችን ሲጋፈጡ የነበሩ ትላልቅ ዑለሞች፣ ወንድሞች፣ ኡስታዞች ከኛ ጋር ስላሉ ኢንሻአላህ ይሄንን አላፍትና ይሸከማሉ ብለን ተስፋ አድርገን ይሄንን አላፍትና ሰጥተናቸዋል። ዳወቶ ተከኛ ኢብሳ ዲማ ኮሬ ከና ኢላለቱ ፊ sagantaa har'a wal geenye irratti pirezidaantiin mana marii keenyaa sila ibsa gahaa kennaniiru. Gaheen komitee kana inni guddaan tokkoffaa warra rakkoo kanaan maatiin irraa ajjeefamee gariin isaanii ofiif madaa'anii waan nyaatan dhabanii jedhanii fi
akkamitti wal'aansa argatu akkamitti nyaataa fi uffata argatu kan jedhu irratti hojjechuu lammaffaa rakkoo kana gadi fageenyaan qoratanii warra ajjeefamaniifis akkamiin haqni jalaa ba'a kan jedhu irratti sadaffaa immoo rakkoon kun gara fuulduraattis akka hin uumamne qaama mootummaa dhimmi ilaallatu gulantaa jiru wajjin hojjechuudhaani wabii wayii hanga ta'e akkamitti nageenyi biyya kana keessatti mirkanaa kan jedhu irratti kan hojjetu ta'a jechuudha. Isa kana irratti namoonni nuti qabna jennu akka musliimoota Itoophiyaatti jiran warri jedhanu koree kana keessatti hammatamanii miseensummaadhaan keessatti argamu warri kun yeroo gabaabaa keessatti sagantaa baafatanii hojii kanatti ni seenu ibsas ni kennu rakkoowwan kana sadarkaadhaan kan furanu ta'a jechuudha. Nuti kaka'umsa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaatiin koree kana kan hundeessine yoo ta'u koreen kun immoo akka biyyoolessaatti kan hojjetu ta'a inshallah. Kanaaf warri kun ga'umsaan ni baatu jennee amaanaa kana jalatti kennineerra. የኮሚቴው አባል እንግዲህ እዚህ ያልተገኙ አሉ። ኮሚቴው አገር አቀፍ ስለሆነ እዚህ ያልተገኙና በስም ዝርዝር ውስጥ ያሉ ሰዎችም አሉ። እነሱ ምናልባት ወደፊት ሲታዩ አዲስ ሰው ተጨመረበት እንዳትሉ ነው። ኢንሻአላህ ከየቦታ ከሁሉም ክልል አሉ የሚባሉ ዳይቨርሲቲን ጠብቆ የተካተተ ስለሆነ ዛሬ ለመምጣት ያልተመቻቸው ሰዎችም ስላሉ እነሱም ይካተታሉ። ኮሬን ኩኒ ኮሬ አካሳ ደርካ ጉቱ ቢያቲ ካን ኢጃራሜ ዋንተ ኤፊ ሚሴንሳ ኮሬ ካና ኬሳ ካን ሐራ አስቲሂን አርገም ነጅሩ ኮሬን ኩን ዳይቨርሲቲ ገራገሩማ ጅሩ ሁንዳ አመቴ ናኖሌ ሁንዳ አመቴ ዋንተ ኤፊ ራኮ ሰደርካ ቢዮሌ ሳቲ ጅሩ ፉሩዳፍ ዋንሰቹ አሙፍ ራኮ ሙስሊሞታ ረበካ በከቲ ጋ ጅሩ ቡቀውሰተው አጀቻ ዳዳሰተው ራኮሌ ቢፈ ሙስሊም ረቲ ጋ ጅሩ ፉሩዳፍ ካንሰቹ ዋንተ ኤፊ warri harran dhufnesi itti hammatamanii hojii kanatti kan waliin seenan ta'a jechuudha. Kanumaan kan raawwanne ta'a jechuudha. dhumarratti du'aa'idhaan nam tokko nuuf cufu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wa ismika al-azam alladhi idha du'ita bihi ajabta wa idha su'ilta bihi a'tayta. Allahumma nas'aluka wa natawassalu ilayka أن تجعل هذا العمل عملا لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل في بلدنا يا رحم الراحمين سلاما واسعا يدم لكل الشعب. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رحم الراحمين. اللهم هذا البلد بلد الأمانة، بلد العدالة، بلد السلام. اللهم اجعله يا رحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى أجراتنا سبحانه وتعالى يا سلام يا فتح عبرو بسلام يا منور يا عالم الصالح هنا كذك قدم عنده هنا شو ولا في تم متقتل أجر الله أرجلن بيجوتاو بزجيجر بتلاقيه يا سلام توت ህይወታቸውን ያጡት ወንድሞቻችን በያሉበት የረገፉት ወንድሞቻችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጀነት ይበላቸው اللهم اكتب لهم الشهادة اللهم يقبل شهادتهم اللهم ارفعهم على عليين اللهم تقبل يا رحم الراحمين شهدائنا يا رحم الراحمين الله በዚህ ሙሲባ ችግር ደርሶባቸው በየቦታው ያሉትን አላህ ሰላም ያርጋቸው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችም በኢትዮጵያ ህዝቦችም አንድ ላይ ሆነው ተባብረው ደግሞ እነሱ ያሉበትን ችግር ባጭር ጊዜ ምን ቀርፍ ባጭር ጊዜ እርዳታቸው ምን ደርስላቸው እርዳታችንን አድርሰን ደግሞ እነሱ በዚህ እርዳታ ደስ ብሏቸው በሰላም የሚኖርበትን ሁኔታ የሚመቻችበትን አላህ ያሳካልን ይሄንን የህዝብ አማና ይሄንን የህዝብ አደራ የምንወጣ አላህ አድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህዝባችንን ይጠብቅልን አገራችንን ሰላም አላህ አድርግልን ለሰላም ሁላችንም ዘብ አላህ ምንቆም አላህ አድርገን ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ